Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli din qardaşlarım, Assalamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu. Huzur TV kanalında ailə dərslərin davam etəmiz həm bugün sizni bilan birgə balani tiri gündəgi buzuqlıqdan nişik saqlarga, balabız şuşu pışıraqqa tishmasin, həm pışıraq onarga yabışmasın nişlik cemaat. Albatta, birinchi kundan boshlaylik. Bizning g'arib g'alatimiz borki, biz shu bola bu dunyoga kelgach, uni 40 kun chet kishiga ko'rsatmaymiz. Bormi ol, yo'qmi ol, bizning g'arib g'alat qo'yan chiqqanmi ol. Ham shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis shariflarida aytdi, ayye ko'sti ul bor. Ham shu ko'ra motor aybir ko'rgach, av balani ko'rgach, hatto o'zimizda ati anida shu babiga ko'stimasin ishin subhanalloh, tabarakalloh deb aytigizdi. Ham shu duo so'zlari ko'zimizni yo'qqa chiqaralar. Hem cemaat elbette 40 kun ko'rsatmasangiz balki xayrliroq eng yaqinlar ko'rsagina aralashsagina. Ondan so'ng bolamiz o'sa bora nishlik, o'zimizgina yirtikmikan, o'ramga chiqarmikmikan, idagina o'tirsinmi nishlim. Albatta ana masjidga yurishida, masjidga yirmagan qardoshlarimizda shu so'rovni beralar, nishlik hazrat. Nishik bolamizni saqlaylik, chunki bu dunyo pışırığı da ko'p, yaxshiligi da ko'p. Shu bolamiz yaxshi, tartibli, adabli, axloqli, ati aniga marhamatli bola bo'lib o'ssin ishlarga. Ayyi jamoat biz uni ida yoba olamiz. Bir qoya o'ramga chiqa olmaymiz. Mana hozir ko'ramiz qoy bir oilalar hatto shu idaga bo'lgan obrazovaniyaga ko'chira maktabga da yirtmay. Jamoat bola ul shu jamiyatda o'sashak. Tilibizmi yo'qmi bola baribir shu o'ramga chiqashaq. Ham biz ati ani bo'larak albatta shu bolamizda shu pishiriqqa qaraganda immunitetni o'stirik. Bolamiz shu pishiriqni ko'rgach, pishiriqni eshitgach, pishiriq bilan aralashgach, shu pishiriqqa onun immuniteti bo'lsin, прививка bo'lsin. Nishlarga. Mana shu ko'ra biz bolamizga ona anglatırga, öğretirga tiyishmiz. Bolamiz bolalar bog'chasida da yursin. O'g'limiz, qizimiz maktabga da yursin. Shu musulmon oilalar bilan aralashgach, so'ragach nishlab yurtmaysiz. Hazrat, onda maktabda pishroq, onda bitmana maktabda qiz bolalar 9-klasslarda endi qiz bo'lmaylar. Yigitlar bilan yo'qlaylar. Mana o'g'limiz, qizimiz shuni tilab ko'rmasin deb yurtmaydi. Yo'q jamoat, u baribir kurashag'oni. O'skashmi, qoshanmi, hatto hozir ulda kerakmisiz ini yopsag'izda iga internet kirar. Shu internetda, telefonda, kompyuterda narsagina yo'q jamoat. Nindigina pishroq yo'q. Shunga agarda bolag'izda shu immunitet bo'lmasa, siz onarga ana o'rgatmasangiz, ul yobishar. Ol onun işine kirar, onun yüraginde bulaşaq. Hatta yani aytalar bittiği tıyılgan ayvir ol nişiktir özüne tarta, şeytan vasvese ayta, qaralı nindi yaxşı. Şuna biz onu ko'rsatib, anlatıp va'zlarga tiyishmiz. Bolamiz maktabga borganda, shunda agarda maktabdan noshar so'zlar ketira ekan, biz o'tirib anglatırga tiyishmiz. O'g'lim, qizim, ayyi maktab, ayyi siz hozir yoshlar o'zincha nishikdir mana shunday kompaniyada bo'lasiz, shunday o'zingizni nishikdir krutoy deb o'zingizni totasiz. Ul da bo'lirga mumkin. Lekin qizim, o'g'lim, qoya bo'lsang-da maktabdami, uydami, biz ko'rsak-da, ko'rmasak-da, maktab direktori ko'rsa-da, ko'rmasa-da, Alloh ko'ra. İki yoqda iki farishta o'tira, ham bütün so'zingni, bütün ishingni yozinglar. Hem jaza vaqti qiyomat kelashak, shunda senga jaza bo'lashak, hem sen shu amel kitabingni bizning qarshimizda tutashaqsan. Narsa siylading, narsa o'ylading, narsa ishlading, butinisini biz ko'rashakmiz. Shuni o'rgatik jamoat. Shunda Alloh bersa, bolamiz shu ul ihson deb aytilar. Bolamizning yuragida mana shu ihson sifati bo'lsa, Alloh taolo ko'ra deb ishonib yursa, farishtalar yoza deb ishonib yursa,
pişarak anırga yapışmaz. Pişarakını kurugeç de ulanı ulşiye. Bu günah. Bu yaramay. Walakin biz iretirge tiyişmiz. Şuna göre şuşa damaşni, idegi bulgan образованиеге көшірген hürmetli eti eni bala baribir kureşek. Onun şuşa mektepke yirip şuşa immunitet üserge tiyiş. Siz şuşa immunitet üstürmeçe onu idegine tutkaş, ol onları mektepni bitirgeç baribir uramga şığa. Hem immunitet bulmagaç, ol onu көрмәгәч, bilmәгәч, anlamagaç, ol şuşa günahka bataşak. Әне бит күрәбез. Мәчетләргә йөрүчеләр, кайбер җегетләр ялгыш секталарга кирип, әллә ничек дингә каты итеп ябышып, хәтта безгә хәзрәтләргә бәйләнеп, хәзрәт бу дөрес түгел, син дөрес әйтмисең, бусы дип. Аннары күрәсең, бер ярты елда үтми, кулында пиво шишәсе, тәмәке, һәм башка. Җәмәгать иммунитет булмаса, biz аны өйрәтмәсәк, үз балаларыбызда үстермәсәк, bulmay. Şuna göre Allah subhanahu wa ta'ala güç kuvvetlerini bilsin. Bu ağır vazifa. Eti, eni, bulu, ol bik ağır cemaat, bik cevapla. Hem bizning balabız hazırgı til bilen aytsak, ol mine şuşa bizning kartışka. Biz onda jiyabız. Hem biz onda köbrek izgilikni jiyik. Hem balabız inşallah şuşa izgilik bilen bizge cevap bireşek. Allah Teala her bir balağa tevfik hidayet versin ya Rabbim. Hem başka hadis şeriflerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derdi namaz de. Namaz ol bütün pışıraktan kişini saklaydı. Allah mı biz, yaş mı biz? Psikologlar delilidirez. Kınına biz 5 tapkır izgilik turunda oylasak. Kınına 5 tapkır teharet alıp namazlıkını jeyip Allah qarşında Allahu Ekber deyip basabız, 5 tapkır namaz okuyuz. Şuna göre eğer de kim ele namazın öğrenmegen, öğrenegez, balalarınız bilen birge okuyuz. Hem şu balalarınız 5'er tapkır gününe Allah Teala'nı zikir etse, iska alsa, elbette şu onun vaksinasiya edip eytik, onun şu karşılıkka, onun şu gıdakka karşı eybirler perde bular, hem namaz ana saklayacak. Allah Teala her balağa isen sağlık bəxət versin ya Rabbi. Cemaat, balamızga şikler koyuk mu? Özü qarasın, özü öğrensin, terbiye alsın. Cemaat, mında eti, eni bulu, mında biz okutuşa. Biz okutabız. Okutabız. Neşik mesela özü biz de mektepke yürüdük, bir klaska girdik, otururduk, hem bizge okutuşabız birer zadaşı koya. Mesela punkt A, punkt B, şul bu, tegisi, bısı deyip, hem biz oylaybız, izlaybız, nindi cevap dürüst miken. Cemaat şula yok, balabız da şu zadaşasın kursun. Çıktı ol uramga. Kurdu mektepte, başka yerde. Usloviyaların ukadı bu. Lakin şu netice yasaganda biz onlarga yardım ettik. Oğlum mene karşımızga abi bara, sügünüm bara, iyi ol mene ninditigi. Bütün nakol kıla, bütün nerseleri bu yakşı mı yok mu? Hem balabız uylasın, hem lakin biz onlarga özü de süzmeçe şu usloviyalarga, şu cevapını birik. Hem ol özü uylap, şunlarga kilem deyip uylasın, lakin dürüst etip uylasın. Mine şunda bizden eti eni, bizden okutuşu vazifası. Eğer ılık, hazırga terbiye biruge, hazırga okutu sistemalarına köp jirde yazarlar, köp jirde ona naşar mı, yakşı mı deyip türlü sözler eytilir. Lakin cemaat biz özümüz gene okutuşusuz, mektepsiz, kurşularsiz, özümüz gene öz balamızga terbiyeni öğrete almayız. Biz bütünümüz birge bir cemiyet bulup şu kileşek buğunda üsterge tiyişmiz. Hatta özüm de 4 balam, ılısı kızım, onları iş malay, baştan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerinde eytebit, kızını üstergen kişi cennetlidir. Baştan min şu hadisini anlamaydım. Nişik miken ol, kızının nerse üsteresin de cennetke kiresin mi? Lakin kız balаны jigitke qaraganda da üsteri avurrak. Kız bala onlarga aqırıp da bilmay. Azirek soğup da bilmay. Kız bala ol. Mine şunda cemaatül muslimin her birimiz eti eni, her birimiz öz balalarga
тәрбия бирик. Мәктәп белән бергә, укытучысы белән бергә, шул ук класс җитәкчесе белән көн сайын аралашсак, көн сайын сөйләшик, улым ничек, кызым ничек, шул ук күршедә тора торган, сезнең аша үтте, исәнләштеме икән? Ул исәнләшмәде микән? Шунда ул кайткач әзрәк ачуланмыйк, арашмыйк. Улым, күрше белән исәнләшүнең савабы шундый. Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә бит, әгәр дә кем үткән кешегә әссәламу алейкум дип әйтсә, ва хәтта кул сузып кулын кысса, менә кыскан вакытта күпме гөнаһлар бар, алар гафу ителә. Шуңа күрә җәмәгать, без аны мисаллар белән һәм ул процесс, ул гомер буе бара торган процесс, аны калдырмыйк. Әгәр дә без аны мәктәпкә генә калдырсак, үзебез күз колак булмасак, әгәр дә аны телефонга, интернетка, телевизорга калдырсак, әлбәттә аннан әллә нәрсә чыгарга мөмкин һәм Аллаһ Тәала шунардан сакласын иде. Үзебез дә шушы Хузур ТВ каналын караганда, балаларыбыз да карансын. Аллаһка шөкер, хәзер күпме яхшы, матур һәм балалар өчен дә кирәкле тапшырулар шушы Хузур ТВ-нда бар. Карагыз һәм үзегезгә дәресләрен алыгыз. Җәмгыятьтән качып булмый. Урамга качып, урамда гына балаларны үстерим, тәрбия бирим, читкә чыкмасын булмый ул. Без шушы җәмгыятьтә торабыз. Һәм барыбер балаларыбызда аралашу да булыр. Барыбер балаларыбыз телевизорда карашак, интернетка да чыгачак. Аны бөтенесен япсаң да барыбер шайтан юлларын күрсәтәчәк. Һәм әгәр дә ки без шунда күз колак булмасак, шайтан үз эшен эшләячәк. Шуңа күрә җәмгыять белән бергә, мәктәп белән бергә, күршеләр, дуслар белән бергә киләчәк буынны дөрес итеп, матур итеп үстерик. Һәм шушы Хузур ТВ каналын даими рәвештә карыйк һәм гаилә дәресләреннән үзебезнең гаиләгә дәресләрен алыйк.